Anyang laki din! Oh, si kamot gaya mare, nagapong ngay. Ay, nagapuak man dyan ni Madam Anita, Mare. Ha? Apay? Nagpalaba man ni Madam Anita? Wan, Mare. Kurtina matlas kada bedsheet dagiti impalaba na kanya. Hay, naimbag ka pa'y. Tadaman na ngayabgan ka nagpalaba. Siya kat awan pa iya. Kunak man na nagpalaba ni Madam Gina kan kay di Sabado. Nagapuak ije balay da itay. Napan ko sinaludsod na nagpalaba. Ngamla ko na nga inton Martes kanulangan. Tabasit pa'y timurangga. Kasta ka di? Kat sana bali ata manulaang mo't nga aldaw. Parikot ko nga ro ti pagbayad ko man ni tilending ko inton Lunes mare. Iso nga agparparikuta kiti kwarta ita. Ha? Namnamaag ngamin nga agpalaban ni Madam Gina ita. Ngamsan mo't gayam. Ipautang ko laangan kan katitangdan ko itay kumare. Ha? Sana bali, ta saan ko pa'y langmat ang masapol. At dati sweldo nila kay ko iti construction. Iso pa'y laang ti aramatan mi. Ay na, agyaman na ka talaga kumare. Agyaman na ka talaga. Sana bali, tanog palaban ni Madam Gina. Kat bayadak asigot ti utang ko gan ka. Thank you. Kasla na bambanog kaaan siyang. Ne, si kamot gayam Sonya. Ay, nabanugak ka talaga. Oh, napanam ayata kas taunay abannog mo. Nagapuak iti balay ni Madam Anita. Napanak na kilabada itay bigat. Nagado ti linabak iso na banugak. Una yan, Mare. Kaslawan ngamin sa bali ang mabalin mo apanggad ang taan ano sam ti makilablabada. Anya? Apahay, saan aya ang makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada, Mare? Ha? Kasano ko ma, ama ka pa ibaba iti dayaw kat natalgad mat daya trabaho. Anya lakit din. No siyak ti makilablabada. Ay na, sigurado akas taunay abain ko. Ha? Angam sa bagay, saan mo nga mo ti agbain? Agpada kayo kanibakla. Ne, sabalin sa mo tan titurong ti saritaan, Marisonya. Ibagpagaklang ti pudno, ansyang. Makapaibaba iti dayaw ti kasta at trabaho. Apay akas na ti bagbaga da ason niya ken kapakit. Tsak man amo daya babae. Para kano kan kuana kat makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada. Anya? Naku na napay, ang nagpadaan mi kano kinibakla saan mi kano nga amo ti agbain. Dikit di agyaman, tada na talga da trabaho na akas food server ijay ili. Apay anas ken pay lang nga aguyaw. Saan anakaskas daaw lakay? Imalaan na ngay kumano saan nga iti inana. Kasday mo't lang tiugali ni nana mo na, nakauyaw. Kunamlano aday pampanakal day tibiyag. Day tangarod kat, naglaing dang agsao ken aguyaw. Ngam awan met ngarod pakakitaan. Anya lakit din. Kaano nga imbaga ni Sonya day taken ka, mare? Idi na minsan lang ang nasabat ko iti kalsada, Mari. Ay lakit din. Anyangay ko mati nakababay ni ti panakilablabada. Tawanan pa'y na Sonya at yayan. Naglaing harap nga agsaw, nakauyaw pa'y. Naimbag kumamat, ng mga opisina. Tapos na ito ser-serbi na nga guyaw-uyaw. Salbag. Bay amon, Mari. Sa bagay, awan makaabak iti tao na pakumbaba. Ay pudno day ta, Mari. Isu nga ure, uyaw-uyawon na ti panakilablabada ta. Ayos sila ang. Wen sa nabale, tawan mo ti dakis nga raramidan ta. Marangal na trabaho yon. Anya lakit din. Oh, apay kasta tilaga manakaw. Nagsarita kami ngamin ni boss itay nanang. Kahit anyagay tinagsaritaan yaw anak kaw. Ada ngamin mapukpukaw a 2,000 ije ka ha. Kati itudtudo dagiti kakaduak.
Siya kanu tinangala. Anya, ay kat imbagam ko maaasan asi ka. Imbagak nanang, ngam ipapilit naman. Kat, anya ngay ngarud ita. Ay, nakuna na ngarud nanang, ngaging ga katapusan la kanun ti panagtrabaho kay di restaurant na. Anya, ay kat kasanuta itaan. Sa dino ti pangalaan ta iti pang inaldaw ta, lukas ta maikat kan iti trabaho. Mangsapulak langin iti sabali nanang. Itapay laeng, mangsapulakon, iti kasta, apag isuntuin ton katapusan. Ay una yan dagita kakadwam, salbagda. Tapay, nakita da si katinagala iti 2,000, ta si katintududa. Husto nanang, sana bali, taado mo ti trabaho ang mabali na pagserkan. Anya lakit din. Amo mare, tunggal lumabas sa kijibalay na Sonya, adalat tama di balkon da agtugtugaw. Kabayatan ti panagpaypayubyub na ti sigarilyo na. Ha? Kasta ka di, Mare? Wen, mare, panagkunak awan trabaho na ita. Ay, nga agpaiso niya. Idimat kat inaldaw arumrumwar. Naikan siguro iti trabaho na day jay. Ha? Siguro, ang daman na naramid na iti pagtrabahoan na. Anya? Iti nga nagtrabaho iti panganandaan ti ising iti. Isu ana ikat, tanatiliwan ang nagtakaw iti kwarto iti kahada. Ay, anya. Ada nga agpaiso ti kasta ng ngagko ide. Katuan mat, agtatakaw tawanan bay na babae. Sa aguyaw-uyaw kat adomat gayam ti pakais-istoryaan na. Anya laki din. Nagpuskol nga ro ti rupa na. Nauyaw, ngam atid tugma ti ima na. Ay, kasjay taramid ang nakababain. Salbag! Nakadamagang mat iti day talakay. Naibaga ni Punsyo iti kalman. Iti nagiinom kami iti tersiya na ni Manang Magda. Iso kano ana ikat iti trabaho na, gaputa na gala iti 2,000 ijay kahada. Kunakon kat, pudno ti atap ni bakla kan kuana. Ha? Mas daaw ni bakla tatunggal lumabas kano ije balayda, kat adalang ije balkondang agsigsigarilyo. Naikat nga ro iti trabaho na. Uyaw-uyawon na kami kini bakla, gapo iti panakilablabada mi. Anya nga ita, mas nakababain pa iti pakais-istoryaan na. Iso nga ro day tati imbaga kini Punsyo. Uray isuda, kat ado ti saan da akayat nga ugali ni Sonya, agraman ti inana. Nakauy-uyaw da, naglaing da nga agdilaw. Uyaw da nga uyaw, nga mas nakababain mo ti aramid da. Dayjay mo't nga ina ni Sonya, ure ammo na abiddo ti anak na, kasla kanunungan na pay. Siyempre, aginada nga road. Nang runa no maipapan iti kwarta, ay kat kanunungan na talaga, uray saan anasayaat. Anya lagi din. Agkita tangarod inton malam ijay town ha. Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, anak ko. Ay, kwa, ti may sa friend kong agtrab-trabaho ijay town. Agsarak kami inton malam ijay magsaysay nanang. Anyat kayat mo asawain. Kat, anya ngay nga rod nanang, balik sa dating gawi Anya ngay nga rod, katawan mo't pagtrabahuak. Ijay pay lang nanang, kabayatan nga agbirbiro kak, iti daduma trabaho. Sige, adakin ka day ta anak kaw. Gamnay agan-anad kayo iti gayam maw nga ibagbagam. Kitain yaw, dagiti lalaki pagpabayadan yaw. Ay, ni nanang mat, amangan no anda makangag kada kayo. Anyan tulangin ti may bagada.
anyat gataga masod niya. Gumatangak man iti 50 pieces a face mask. Nay, nagadumot at the face mask agat gatagam. Ano nga iti nagadwa face mask? Anya lakit din aya. Mabalin mat nga ilakwan naklaangan tata. Sana kasta nagadupay lang nga sa ludsud yun. Anya? Di kay pala pagyamanan nga umayak gumatang. Nagadupay lang nga sa ludsud yun. Wala, saan man latan, kukwam lang day tala ko nga face mask. Ha? Inak gumatang ija sa bali at tersena. Ha? Salpak ka. Sa dino ti papanam kat rumabiin. Bibiyang mo kuman no sa dino ti papanak, ha? Ne, nagunget kan. Damtamagag lang niya. Agunget ka mo. Wah! Agpada kayo lang kanila kay kulas ang nagaduti sa ludsud na. Asina. Kasano nagpaling nga ado ti sa ludsud ko? Kat may salaang man. Nung sa dino ti papanam ko na kaya. Naka-make up kamot ngamin, iti nakapuspos ko, saka naka-face mask. San una makita ti make up mo? Kat, anya kumaita ti bibiyang mo, ha? Ay, sorry, adi. Ha, napudot nga dangos ti ulo niya. Hay! Di ta kamlaangan. Nasabat ko di kalman ni Sonia nana. Naka-make up mat. Sa dino ti pagtrap-trabahuan na. Ha? Salsalod-sudag. Ngam nakaungat kat kanya kon. Apay nga men nga investigador ka aya. Anya? Apay nga men amasapol nga amuam no sa dinaw ti pagtrabahuan na. Manakibiyang kamay. Oo na yan. Dakas gaya mitantag salsal. Ay, ang salod. Nyam dati ang iwatan. Anya? Nyap. Tibabanggan eh. Da kayo nga agina. Na kayo uyaw kayo. Uyawan nyo ti pan nakilablabada mi ken ni Mari Ansyang. Sa ita, asal salud-sudag lang no sa dinong ti pagtrabahuan na. Makaungot kayo. Nyam da ito eh. Ay basta, it's none of your business. Maawatam. Naimbag man ta saan nakaakinatawaan manan idinagra na kayo, kumare. Nakaskas daw nga rin kumare. Ay, at damot imit ko iti amureng, anapan ko inala ija ayan ni Madam Juliet. Ni, anda pa'y gayam lalabaan nga imot mo. Imbes akanayon na akatawaan ti panakilablabada ta. Siguro, hindi na adda trabaho na dayjay. San siguro itan? Nabutawan mo itong trabaho na. Sa dino ngay nga ta ti pagtrab-trabahuan na ita. Tanak ko namot akanayon arumwar iti rabi anak nga make-up. Yaman na mo kumare. Sinaludsod ko, yung kasta unay nga unget na. Uray ti inana, nakaunget kanya kaya di sinaludsod ko. Oo na yan. Taapay nga ta. Apay dakasan ti agsalsal ay isti agsaludsod ita. Anya laki di. Apay, saan nyo nga amuno sa dino ti pagtrab-trabahuan ni Sonia ita? Bakit? Saan ta saan damot nga ibaga lakay? Sinaludsod ni bakla ngam nakaunget dapay kan kuana. Kit no nagsubli iti sigod da trabaho na iti. Anyat kayat mo asawan, Berto. Aday jay 150, aday jay magsaysay. Ijay ayan ti pagdisdisplayan dagiti babae ang mabaybayadan. Anya? Nakaamamot iti dayta? Na, kat no namin ano analabsan da goryo ang nakadisplay ijay. Ada kadwa na abakla agayem na kano. Anya? Ay una yan. Isumat lagayam, akas ta unay nga unget dano adag saludsod kadakwada. Katuhin, nangro na ti inana ay, kapadpada na. Una yan dadya bakit mo na. Apay mo't nga itultulok na ama panagtrabaho ni Sonia iti kasdya klase ti trabaho. Kaslawan da duma pang gadan naman. Kat,
Easy money ko naman. Easy money ngam kasukat na mo ti dayaw na. Anya lakit di. Amo kun gayam kumare. Anya ti amumon. Amo kun no sa dino ti pagtrab-trabahuan day jason niya. Ha? Asino ti nakadamagam? Sino pa'y ko ma? Ikaw ti chismoso alakay ko Namin ano kano, anakit kita ti kumpare na naka-display di magsaysay. Ew, ti awanan bain. Anya? O relating bakter amin na dut-dut ko, Nak, kundi uyaw nga maya. Ay, inayan pa ito. Nakaraariyo mga ruti trabaho, sirig-sirikan ta. Ay, inayan. Day tangarod mare. Nasaysayat pa'y timapan makilablabada, ngam timapan agpabayad iti ure asino dita. Agkakwarta laeng. Iso mo talagayam makanayon ang sumipnget, ti panagruar na. Tagayam, ija magsaysay, ti pagdisdisplan na. Hay, salbag babae. Nagmaya laki din, adurabon tingiwat dang agina. Anya laki din. At tao tigat-gatagam si Kasonya. Ni, saan ko pailangan nga imbaga tigatangag ngam yaw awat yun day tamay sa box of face mask? Kado ka na yun mat nga iso tigat-gatagam. Apo! Ha! Ang hindi di ka pailaan. Di kakit nga awatanan. Tapno at da usaram a face mask ija pagdisdisplam. Tapno sanda ka mailasin nagitao ya. Aguray panawang kay manlaang. Ay, sonya ya. Iso matlagayam akas taunay apong tutyo nga agina. No adag saludsod, no sa dino ti pagtrap-trabahuam. Tagayam, illegal. Anya? Tapno amo man niya. Di pa na kilablabada. Legal at trabaho day dyan. Marangal in Tagalog, you know? Ngamday ta trabaho, amapan agpampabayad iti asino la dita alalaki. Tapno agkakwarta ka laeng. Dahil ta, di sana marangal. Mauawatam ti bagbagak. Ay, sardagan nakman si kaabakla. Ang mga nanya pa ti maaramid ko kan ka. Ampay ti ko na mabutengak. No! Si kakit ti pagbutbut nga kon, salbag ka. Naglaing ka nga guyaw. Karaalig mo ti trabaho. Ew! Shoo! Nakakadiri kang babae ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Kunak man no umay ka ita ijabang kag bakit? Saan pailaan lakay? Ha? Inton bigatan nga umay katulungan iji bangkag. Adati na patag-apagnak ita iji ili. Anyat mapan mo aramiden ijayaya. Nagadulaki din asaludsod mo Mario. Di kalata nga urayon no anyat isang put ko inton malang. Anya? Ala, ingkan iji bangkag. Anong usam asi kapay lang timapan. Jak pa'y makaumay. Sige. Inak nga rudan, lusing. Kapanamgay, Luseng. Nakasukat kamay. Mapanak ija ili nana. Mapan ko man pick upon ti order ko arelo kan bracelet. Relo kan bracelet? Wan nana, in order ko iti gayam ko nga dayi Manila. Kasta ka day? Ay, nagpipintas day gijay arelo nana. Nginginaan arelo kan bracelet. Gumatang kay ito iti lakok Ay, katwa na. Lakit di ta magustuak ken ada kwartak. Adda nana, anya laki din. Kit ala iyag munto dito'y balay tagkita ak no ada magustuak.
Wana na, yag kunto inton bigat. Maala nga ron labsan kayo pa'y. Anya? Dayta tinapan mo innala, ijay ili, bakit? Wan lakay, relo, kan bracelet. Na, an-anon ngay dayta? Hay, kat isot ilutok akanan tayo, Mariaw. Salbag kide. Ilakok alangan mat. Ay inayan ito. Anya? Damagampay langon, anwag. Alangan mat nga ilutok. Kasila saan ka ngagpampanunot? Ay, una yan, Lusing. Ala. Sapay la ko mga rod, tamailakom amin dayta. Kahit, manungay ti impuunam iti dayta. Dakkel agat at ti impuunak iti daytoy alakok lakay. Nasurok at 30,000 ti inggatang ko iti daytoy. Ah, Nangina dagitoy alakok arelo kan bracelet. nagnginamot tayo. Nangina adita branded. Saan nga imitation akas lalako ti daduma? Local, iso analaka. Ala. Rugyam nga ruden ti agila ko, tapno kumita kamait. Ket maisubli ti impuunam. Oh, anya na. Ada ka din tinapili yung arelo kan bracelet? Daytoy laeng rilaw ti gatangag, Luseng. Dayta ka di black. Wine, kamanungay daytoy. 1.5 lang dayta nana. 1.8 kuma, ngam gaputa da kayo, iso nga ure 1.5 data na. Ay daapaw, nagngina si ka. Ang sa bagay, branded makidi Ay wala na, branded amin alakok. Ti bracelet ngay nana, awan ka din napiliyaw. Ada nga mawampay kwartak. Iso nga uray daytoy rilupay laang. No adan tumanan itad dagiti anak kaw, sak tumanan gumatang. O sige nana. Mala, mabiit laang, taala at tibayad kaw. Ay na, mare. Pasensya ka. Awan pa talaga ti kwartak ita. Ha? Sa nabali, tadupay mo tayo relo, ken bracelet, asaan mo analako. Gumatang aktulat ta ka din, ada kwartak. Awan pa talaga ita. Manupay lang amin tinalakok, manipod ginatang ko dagiti mari. Ay, nagrigat nga aglako. Nangina ti panangilakok, tanangina mo ti puunan na. Nairanamat ngamin nga awan kwartak ita. Ado ngamin tinagastusa ka lagi tinapalpalawas ngal daw, mare. Uray, ipautang kulatan mare. Uray, inutam abayadan. Ha? Wun mare, no ada kwartam, uray, mangtad ka, inot, kasjay. Oh, sige, natay-tati ko na, mare. Tay black man nga rutitad mo kanyak. O sige, mabait lang nga, talaok iti box. Uray agan ano ka kumare, awan at talaga ti kwartak ko naktumet. Si kakit dimot kumare, italaang nga ilakwan ka, di ka pa'y gumatang mo. Ibagbagak ti pudno kumare, no adda kwartak, gumatang ka talaga, ngam awan met nga rod. No kayat mo kumare, uray ipautang kulatakan ka. Ha? Wun mare, uray inut-inutom latan abayadan no ada kwartam. Sigurado ka? Wun man kumare, siya kunti mangibagbagaya. O sige, ngam saan arilo ti alag Bracelet kanyak, mare. O sige, ayan na bracelet ti kayat mo. Tay color pink man, mare. Ay wana, mayat dayjay mare, maibagay unay kan ka. Nagpintas nga usaran tunggal adapaskan nga atendaran. Nay, ang damot ti kabarbaro a bracelet mo bakay? Ay, wanla kay.
impautang ni Mari Lusing. Ha? Adu pa'y nga mintila ko na. Saan pa'y ang nagatgatang? Diyak kumakayat nga agala tawan kwartak. Ngam na ko na namat nga ipautang na kanun. Kasta ka day. Ay, agan anad ka king kuha na bakit? Amumutin to ugali da di ako maring. Ha? Numaminsan mga minda di alusing. Kundi pa utang, ngaminton kuan, mapannakan to ichis-chismis kada kiti karuba. Padasan na ah. Sana siyak ti pagaramidan na itikas na. Durabag tingiwat na ko naktumat. Nagalas ti ugali da di ako maring bakit? Sana nakapapati da kiti, bagbagana. Na yan ti kastoy. Nagregat laki din ay ti agpautang. Ha? Taapay bakit? Anya man ang ti parikot mo? Dahil man agurya. Napanak iji balay da. Singsingirik ti utang na arilo. Kunakkan ko na nga uray inuton na ngam awam mo inted na. Anya? Makapasurot? Bakit? Idinapan ka nang isursur itilakom kadakwada. Sikan tinagkuna nga uray ipautang mo. Basta maksayan laeng tilakom. Iso nga ita nga awan pa'y pagbayad da. Saan ka kumamet nga agunget iti kasta? Ay basta! Makapungto takmat. Uray ko mamangtad dalang itilimagasot wano manong. Awam man. Diyak man amukan ka bakit? Panawan nakman dito si Kamaryo. Tama nga no si katipang ipapasak iti pungtot ko kunak tumag. Anya? May saka man. Awan lang nga rodon ti maitultulong mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Paraw! Imayak mare. Umayak ko magsingir iti utang mo arelo. Ha? Awan pa iti makalawas manipot inlakom ti relo kanyak. Ngamita, agsingsingir ka. Masapol ko nga men ti kwarta ita mare. Ay, pasensya ka, mare. Ngam awan pa maitid ko ita. Uray ko lang may inutak. Awan at talaga kwarta. Anya? Intun umay alawas. Barang ada maswelto. Magtirdak to ko, mare. Ay! Uuray tid kunto ti kagudwa. Lakit di ada maswelto, mare. Pakiuray mo latan. O sige, no day tati ko nam kumare. Day. Apay kaya kasta tilagam luseng. Ay! Big takas la napudot ti ulom. Napodot at talaga nana. Salpag kiti dagita papautangan. Madurab kon sa idan. Anya, asino aya dagiti pinautangam? Ni Gurya, imutang kanyak iti relo. Napan ko sininger, awmat inted na binting anak kami suot awan. Anya, Dahil mo't abakla, ultimo 5 anarayuma awan. Salbag at talaga ti amin a salbag. Marurodak man. anya, No amok la kumaan nagtitiwod dang agbayad iti utang. Kaya la kuman pinautangan dagiti awanan bain. Agraraman dang agrelo kan agbracelet iti nginginaan kat di da maggayam agbayad. magano awan kwartada, si kakit di mo. Makapapungtod da. Permiti babawik ang nagpautang. Ala, labsan kayo pa'y nana. Inak man dyan ni Glenda. Barang adamot maitad na iti utang na arelo. Anya laki din. Anya, uray sikawan mo't pagbayad mo, mare. Ni, apay ngay ama kaungat kamatan mare. Oh, nayan ti kastoy. Nagapuak dyan ni Guria, awan intad na. Napanak man dyan ni Bakla, awan mo't laintad na. Sa ita, sika, awan mo't itid mo. Ni, ti amok ngamin kat agsingir ka, kalpasan ti mano alawas. Ngam ni, awan pa'y makalawas, manipod impautang mo ti bracelet. Ada ka matan nga agsingsingir. Masapol ko ti kwarta ita kumare. Iso apa nga asim. Uray agpauna ka pa'y laeng. Uray limagasot no iso. Anya, ay na, pasensyakan kumare. Awan na talaga ti kwartak ita. Awan pa'y kinsinas. Awan pa'y sweldo. Oo na yan ay ti kastoy. Talaga akas taunay ti babawik ang nagpautang kada kayo.
Nagtitiwod kayo umot gayong agbayad. Anya? Rabiin kumare, imay kapay lang dito balay. Ay, naku, kumare. Imayak, ta sa anak makaid na iti ipapan ni Lusing itay jabalay ni. Ha? Napanmot lang ijay? Wan, mare. Ay na, kasta unay apungtot na sa anak kaitad iti advance ko iti impautang na bracelet. Aniya? Kat na may malay dito eh. Awan mo lang na itid ko. Ta saan mo nga rod apa nagsusweldo? Ay, naamok la kumakas jet yaramidan na. Diyak la kuman nangalala itila ko na. Iso tinangipilit, nga oray ipautang na. Sa ita, kas jay matan ti panagsasao na nga umay agsingir. Ay, naku namon kumare. Oray siya kat naklatak mo diti pa nagsasao na kanyak itay ka. Amutan tun inton sumaruno kumare. Oray ipilit na nga agala ta itila ko na. Saan ta na mangalala? Kasla datapay kit din ti dakas. Anya lakit din. Kunak to magking ka ba kay? Ay, wan nga rod lakay. Lawlawan kon anangala iti bracelet ala ko na. No pa nagsusildo, bayada mo tinala ma-bracelet. Kahit saan kanto na mga alaala manay. Ay, saanan na talaga lakay. Iti kaano man, saanan ang maulit pa'y. Kasta ti bagbaga ng ugali dahi aluseng. Kundi pa utang itila ko na. Ngam kalpasan ti manula ngal daw, pataksin na ka. Ay, una yun day jay alusing. Kaslasaan kami nga agkukumari, gapo iti kasjay nga ramid na. Adaya mga minti patag ti pa nagkukumari nung may papaniti kwarta. Kitawam may. Sa bagay matkit di ah. Iso bayadam to dayjay, taustom. Ora ipili nan tumanan tila ko na. Saan mo nga ulitan ti mga ala. Nyalaki idig. Aniya? Kastagam ti may naimbaga dito nana? Ay na, Wayne. Agraraman kayo kano anang usar iti bracelet kas kadarilaw. Ngam awam magayang pagbayad yaw. Ukis tilayan na dahi babae. Ha? Kastagayam ha? Ay nako, iso tinang ipilpilit itila ako na. Sa ita, isupay tadaganas ng agsaw-sao iti kasta. Ay kasarita man day jalusing. Tauray mayat ti panakilangin na kanyak. Saan ko kanunungan day jangar aramidin na. Bayadak tinalak arilo nana. Ngam isubliklat ta. Ha? Ngam sakbay ta ita. Ikak man pa iti pagnakman na. Anya? Aramidin na laki din di tao kasla na yanaklang di kalman. Oho! Nati pa nagkunana kat saan ko tutupan. Ay! Nagbidot! Nasing petak launa yan no pepeaklat ta kas jay! Oh my God, kumari. Tanda pa pananta. Tarasam. Ha? Papananta? Mapantaman ijayan da alusing. Anya? Agasam man ta na panagayim impagbagay ijayan ni nana mo na. Nga agraraman ta kanong amin. Amadan itirilo kas kada bracelet. Ngam awan magkampagbayad ta just. Anya? Tada tapay tinagbalin nga agraraman ita? Wan kumari. No asino pa'y tinangipilpilit itila ako na. Isupay ti sao nga sao. Ay, saan nga agbaling kanyak na kita? Ay, anya lakit din ni Lusing aya? Nalabas tayo dyan ugali na. Dagijay ti tatao rumbang nga ikan iti pagnakman. Ay, alaman ko, Mare. Intaman ni Jabalayda. Oh my God! Makapaborat ti dara ti awanan bain. Oh, da kayo madgayam, Mare. Wen, Mare. Wen, da kami nga rod, mare. Hala, at titibayad ko itirilo nga impilit mo kanyak. Ha? Ngam uray bayadak, isubliklatan. Ngam sakbay na, tungpaan ko pa akastoy. Anay ko! Apay nga tinong palak matatan! Pagka, Awanan ka nga min iti
itibain. Layta ti rumbangkan ka, Lusing. Anya? Sikat tinang ipilpilit itilakom arilo, nga ura ipautang mo. Inutin mi abayadan. Sa ita, agkakadagas mo ti mapan mo ibagbagay ti karuba, nga agraraman kami, kaskalan niya dita. Kumari. Urayam lang nga makasweldo ak. Bayadak ti bracelet. Ngam isublik matlakan ka. Tapno saan mo nga ibagbaga nga agraramanak. Salbag ka. Saan kumamot akas ta, kumari? Kaskalan nakakaasya makisarsarita. Ngam no nakatalikutin ti tao, ado sasawam. Ha! Nagmayat adaitan da tangiwat mo tapno mom. Anya? Pangasim ha? Kasaan kan nga parparang kanya. Burakit di tarupa, kunakto man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kayat mo asawan, ti inosaryo itay alugan kin nila kay mau, iso day jay ti kagat-gatang yaw. Ni nana mo't, saan mi pa'y ama ko na aginatang mi nana? Gaputa hulugan day jay. Ha? Wan nana, day tatipod no. Hulugan lang tilugan mi. Awan mo't kami ti umdas apag fully paid mi, iso ahulugan latan ah. Si kaki dimot. Uray hulugan basta mako na alugan. Kan mako na ako kwayaw. Sa bagay matkit di ah. Kat inton ano ngay ti blessing na nga raw. Iso nga imayak nana, taday ta ko mati umay ko ibaga kada kayo. Ha? Umay kayo intun Sabado nana. Adda basit pagsasangwan tayo iji balay. Kahit yung asawan, nakita yung tika barbaro alugan da kumari Irene. Ay napalabas ko nga min ida idikalman. Anya ay tilugan da nana, kotse ka di? Si ka talaga, an-anun da ngay kumamot ti kutse. Elf ti ka barbaro alugan da. Elf ti nalada, tapno adda usaran da amang ipan iti apit da ijay ilay. Apaw, nagdakkel. Sa bagay magkiti ah. Ado ti maitulong na ti elf alugan. An-anun da ngay ti kutse. No pang service da laeng akat adamot ti motor da. Ayun, isang tula ang elf ti nalada. Ado ti pakausaran na, ngam ti kotse. Adayumot Alaman to urahay ni kumari Irene nga umay balay. Siguradong awisan nak day dyan, agpa-blessing ta. Pangasim kumari ah. Umay kang umaintun Sabado iji balay. Un ka ti kumari, dalag mo na iya. Madanagan adita awan ngamin ti amo kung sabali nga ayabak, amabalin nga agluto. Kat no kayat mo, kaduan ka pa nagpalingkin tong biyernes ah. Ha? Un kumari, i-close ko ti salon ko iti duwang aldaw para keng ka. Apo? Kaslapod no ah. Ne, yung pagpakalang aruda na pudno. Alaman nga rod kumare, inton Biyernes, masapa ka nga umay jibalay may. Talo tayo kadalakay ko ama pa nagpalingke. O sige, un kumari, no worries. Agyaman ak unay kumare, talaga asikala ang di kumarik ang manamnamak no agkasapula na. Naimbagman ta kayat ni kumaring baklang o may makipalingki kada ta inton Biyernes bakay. Kayat na adi, amumot nanda di kumarik. May salaang nga awis ko kankwana o may adagos. Ha? Awan anyaman na kankwana no isara na ti salon na. Umay lang iti pangawisak kankwana. Ala, kit ikam tumot titangdan na ano bilang laan. San mo aliblibriyan ti tulong na nga uray kumaring.
Ay na, saanan lakay, amok ti ugali ti kumarik. No siyak ti tulungan na, saan na kaya't abay bayaran ti aldaw kan bannog na. Among matan, saan lang ako mari ti panghibilbilangan may titunggal maysa. Sa bagay mo kit diya, ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita. Ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita. No di na kayat nga awaten ti kwarta. Aywan alakay, numakan ti maited, alis to at kumarik ngam no kwarta ay saan? Ne, apay dagi tadduan nagdadakkel a palanggana nga ug-ugasam, kumare. Ha? Ay ko kumare. Ipan ko dyan da Irene. Ha? Kat no inten bigatan ti blessing ti lugan da. Iso masapul da mo ti nagdadakilap lang gana. Kas kadaan niya dita. Anya? Ha? Ket, anya ngay tilugan da akabarbaro. Kotse ka di? Saan kumare? Elf, ti lugan da. Inkas da, wano hulugan. Sigun kin kuhana kat hulugan ka no. Put! Kunaklakit din ano kas. Ha? Mala kumare, ipabulod mo tumot kanyak dagita apalanggana. Umadanimot lang ang ti pa-blessing mi ti kotse mi. Anya lakit din. Anya? Po na yan, anak kadamdambal na rin kinlandong agasawa. Naku namon lakay. Dumble dakit diya talaga. Aghulugan dalang arudan itilugan. Elf pa'y lang. Nagkunang mo na pa nagpampanunot. Hindi pailaan kuneng da nga agasawa. Kasla pa nagpampanunot ti paltat ti panunot da. Sa bagay, so asaan ang nakaskas daw? Hulugan ti lugan da. Hulugan mo ti kotse nga alaan ta. Ngam dumalata ti kotse ta iti elf da. Awan ka purma-purma ti elf da. Kasalamat lang. Ay, tarkin ko. Ha? Gawin mo. Kita nilang daw at nagbadoy, nagbadbado. Agtiltil lang yung nagitibado. Awampay ka purma-purma na. So akas tamat til at ilugan da. Awan ka purma-purma na. Ay, itakit ding aldaw ati blessing ti lugan da. Kasta ka di ba kay? Oh, makapapan mo. Ora awan. Agsaga na takit day. Para iti pa nagpa-blessing tamat iti kotsita inton umay alawas. Oh, da kayo matimang sabat ko, kumare Brenda, pare Bagong. Ha? Abay, ada ka di ba ka? Kwa, nakapulas kayo madlaw nga ada pagnayo. Ang mga no makasubli kayo adagos, umay kayo to ijibalay Ha? Ay naku mare, saan kami nga agbibisinkin nila kay ko? Anya? Nandun mo masiguro timbaga tasawa niya. No tiyaw awis mo, kati blessing ti elfyo nga awan ka porma-porma na. Oho! Da kayon tulaan ti umay ijay balay min, no agpa-blessing kami iti kotse mi. Ti us-us to alugan mi. Kaya't yung asawan, gaputa elf tilugan may, saan nga us-us to alugan? Anya matay. Nagdambol kayo mga kasawa. Aghulugan kayo lang arudan itilugan. Elf pa lang mat. Ay. Anya? Yeah. Talaga asaan nyo nga amo nga usaran ti utak yo. Napansamot nga mi nandita dapan nyo, iso abad-bad da kanyon, anya laki din. Tawanan ba mo tayo, Brenda? Nagturad mo na yung bagay ti kastakin ka, kumare. Nagmaya ti panangawis ko kadakwada nga agasawa, nung kasjay mo ti sungbat da. Unay na ti tattao. Nagpadaan da pa yung nagasawa. Salpag kini. Oray tilugan aka iruruar mi, adda maibagbagada. O na yan? Uyawin da tilugan nyo. Kapot ako chikano tilugan ang hulugan da. Wan nga ron, isumot ti bagbagada itay nasabat ko. Never mind them. Saan man nga isuda ti mga dadali tagtaw mo?
Ragsakam kiti da ito nga aldaw a blessing tilugan nyo. Wan man kumari. Isukit din ti mang dadaol ti aldaw. Oho! Alakit din. Inta na diyo kusina. Inta tumulong nga agisumpot iti watwat. O madanimot ti pangaldaw, kumare. Apaw, nagmayat-matan ti kutsiyo, Brenda. Nagmayat at talaga, anana. Us-us to tilugan mi. Tilugan da ay rin ati jak mo. Anya, kayat mo asawan. Saan ahus-hus to alugan tilugan da? Saan mat at talaga, nana? Kaano pa'y anagbalin ahus-hus to tilugan da mat? Hulugan lang arudan, elf pa'y lang ang mat. Anya, oray hulugan tilugan mi. At least ako tiyan. Saan ang nakababain nga iparang kadagiti tattao? Nang runa no adda papanan. Kutsi ko naman. Brenda. Apay, tilugan nga elf. Presentable ayan no kas nga adda papanan. Ha? Nakababay na pag-service. Saan to mga min nga agpampanunot dagiti akin lugan? Anya lakit din. Ay nanana, no kuna ni Brenda saan kami nga agpampanunot, ay nagbidot iti dayta nga imbagana. Ha? Isungarod nga elf ti inalami a hulugan, tapno pang kayod. San akas kadakwada ang nagaladala ang iti hulugan alugan, tapno na pagpasikat da iti tattao. Ay, pudno dayta, balasang ko. Ti elf alugan me, kat malaon na amin dagiti natang nga apitan me iti bangkag me. Iso ti pakausaran na. Kasta mo tan dagiti ag-apit dito ayan tayo nga awan lugan da, kat mabalin a pakilugan da kada kami. Ay, wala. Saan kami nagala iti hulugan alugan tapno pagpasikat mi laeng? Kano kunada, asan nga us-usto ti lugan me? Anya kuma, awan bibiyang kuman nana. Ay, man. Bayan nyo lat ta isuda asawan dati kayat da asawan. At least, tilugan nyaw tagin income. Ngam ti kutsida, pang display laeng. Anya laki din. Unahin na ganyan nga gasawa. Nuan niya lang ata ay ati parikot da iti lugan nga inalat ah. Saan kanungarod nga us-usto ti elf alugan ta? Anya? Tilugan da kano ti us-usto alugan, kaputa kutsi adi. Kutsi nga. Nagirwar da laang mo iti kutsi. Tapno adda pagpasiga da. Ken adda makuna alugan da. Nya laki din. Ay katpudno day talakay. Iso nga elf tin nalat ah. Tapno adda pangkayod. Adda nayon ti income. Bayan talata ka di inalakay. Awan tinasaya at nga ibunga na no pampansin ng talatan ti bagbagada. Sa bagay mo kidi ah. Ubla-ublakit di ako na ni Donna iti drama nga niya lakit din. Ay wana. Ubla-ubla ki di. Aguyaw da latan o aguyaw da. Awan bibiyang ta. Ay, nakasanwitan lang ay. Manumutin abulan asaan ta nakabayad iti hulugan alugan ta. Ay, huli nga rod bakit? Kasano nga ta da ito yan? Sapay nagpada ta mga trabaho na ita. Sigurado nga damanen umay ang singir ita. Sapay nabagaan ta idi na udi abulan, ano saan ta pa'y makabayad ita kat guyudin dan tilugan ta. Bakit? Ang mga nuadda mo amabalin a pagutangan. Pangasim mo na. Irimidyoam ko mapalang mo. Anya? Ingka kalagiti ko kumarim. Padasim pa lang ito umutang. Sana balit a bayadan tamay. O sige, tapadasak man ti mapan umutang kini bakla. Bareng adda kwarta na. Bigbigat, kung naklakid din o sino ti tumanuktok. Si kamag gaya Mari Brenda. Nasapak nga imay dito balay mo, ta umutang ako ma. Anya? Utang nga ibagpagamat. Apay, umutang nga yamat ti nakairwar iti kotse. Si kakit di mo't kumare. Alang mo't tin ah. Nako,
I don't have enough money, tapno ipautang ko ken ka. Kundi ala kayo ti hulugan-alugan, nga mawang trabaho yo, ha? Anya? No mangirwar kayo ngamin itulugan ko, mare. Siguraduan nyo nga ada pagbayad yo iti binulan. Nagirwar kayo gayam nga mawang trabaho yo. Kasla nagala kayo lang itilugan tapno pang display. Saan ka tay? Ha? Anya? No makasao ka mat, kumare. Putno mat tibagbagang kan. Kitaan ti alpalugan da ay rin nakatawaan yung agasawa. Kunayo pa yung asan ng usto ang lugan. Ngam at least, kumay kahit lugan da. Iso nga da pagbaybayad da iti binulan da kayo nga. Ha? Sa nakasla ka da kayo? Kundi kotse kayo. Nga maawan mo trabaho yo. Iso nga awan pagbayad yo. Saan ngagbayag? Guyudin dan ti kotse nga iparparamag yung agasawa. Nagadumutan nga imbagam. Napaiswan ka ko ng gidi, Ala, pumanaw ka. Tawan mo't lang ti may pautang ko kan ka, salpang ka. Pasikat kayo ang kasawa nga. Awan mo gaan pagbayad nyo. Yan lang, hindi na. Apay nga awan mo't ng tilugan talakay. Hay, awanin ba kayo? Ginuyot dan. Anya? Anyamot tan ni kastabyak. Manulang abulan ka tatari di alukan. Ngam ginuyod damot tan. Bakit? Una yan. Anyangay nga ron. Agtrabaho ta adwa. Tainton makaurnong ta. Sa atamanin gumatang. Taykas man. Sa nahuluganay. Nakababain lakit di kadagiti kaaruba lakay. Nga ron bakit? Manyangan. Kasta talaga tibyak. Naimbag pa'y tilugan da rin taadapay lang. Nalabsak ang nakaparking ijay arubayan da. Ay, sana ulatan. Nay! Magmag na kamutaan, Brenda. Ayan na nga itilugan nyo nga ipanpanakal yung agasawa. Anya, idi napalpalabas nga aldaw. No lumabas kayo anak kasakay iti kotseya. Uray yu lapaspasan, uray iti ayan tinaurnong adanom dita kalsada. Ha? Gam ita, magmagnakan tawanan. Ginuyod dan ti pang display alugan nyaw. Nana, mas daawak ngamin kada kayaw. No nagalalaan nyo iti turadyaw ang nagala iti hulugan alugan. Sa katawan mo trabaho yaw. Anya nga ita. Ay, nagadumatan nga imbagayo. Bakbakitan kayo alabid. Oh, ti kunam kiday. Pudno ti imbagak. Isu akas taunay arurun mo. Ay, salbag ka. Laki din. Kasla binagkat mo ti lobong iti lang ama, pare. Ayan na nga, gilugan nyo nga, Ano samot ti magmag na. Ay, si kamot pare. Manumot tinalawas, tinapalabas, manipod naguyod tilugan, Kasta ka day, pare. Naimbag ka pare. Tadapay aging gaita ti elf mo. Wen atay kay kayod kumait. Iso nga da pagbayad kaw. Anya? Awan maganap iti kinapalangguad, pare. Nakababayin laki di akas taunay apasikat yung agasawa. Hindi ka barbaro tilugan niyaw. Ngam iti sana nagbayag. Ginuyod da. Gaputawan ibayad yon, pare. Pare. Iso nga awan tinasayat nga ipaay iti kinapasikat, pare. Imulam na ita, iti panunot mo. Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nay,
Kasla ni Sungak mati agpukpukaw iti saan unay nga dayo anak ko. Unang pa'y sunga. Tawanan pa'y nasunga. Orasan ti pa naturog. Amadakit din agpukpukaw. No, sino ti lumaban rumar? Ala, Salbag kayo amay. No siya. Awan ka po dang gawunak tumat. Mariusep. Net, ipigpig sana ti pukaw na. Ay, ti awanan pain at talaga dayja Sungak. Kanayon latan akasta ti aramid na. Unang runanang, ilagbain. Tunggal mabartag. At datang agpukpukaw. Kunamlano ka ba alam na amin at at tao? Nakalaslas tugkit supot man. Day tangarod ka. Lastog na amin alastog. Ngam supot mo ti awanan pain. Inton kwan, ibagak lang arog kang kwana. Ha? Paminsan pa ya talaga nanang. Ibagak ko nagtumay. Abay ti ko nanang, kit mabuti nga. Oho! Anya laki din da dya sungak aso po. Anya matan ni Sungak. Nalabas matan day nga aramid na. Napalalwan naman tinagbaro ta kiti rabi. Iso day jay, nagpukapukkaw manen. Di nga tamabain itikas nga aramid na. Ado matan atat tao tinang bagbagakan kwa na. Ngam awan latamot ti pagbaliwan na. Agbaliw ay ang amin digas dyan nga style ti tao. Gat saan? Ay una yan. Jak nakaturturog idirabi gapo iti panagpukpukaw na. Oras siya nga rod bakit? Naimbag kumamat ano apagbiit laeng. Ngam saan mo tanagbayag nga agpukpukaw di taigid ti kalsada. Anya lakit din. Bayam, nasyak tuman timang bagbagakin ko na. Barang nga dadenggan na. Wan man lakay, sana bali ta agkumpari kayo. Saan mo't siguro agumurakan ka no bagbagaam. Pagsayaatan naman. Itata nakariingkan. Rumwar ka. Taing ka manin agpuk kapukaw di ta kalsada. Una yan. Bigbigat pa lang bakay. Ako ka man ay nyalaki. Asino kumatisaan ang makaungot iti kasta nga aramid mo? Salbag kide. Anya? Kunamlano naturad ka. Saka laging tuturad mat no nakainom ka. Agin tuturod man nga ibagbagam. Naturod ma talaga. Una. Apa? Anya? Or-orayek arumwar na kiti naglalastog akaruba iti rabi ay. Awan damay. Nagtakro na kidi Ni, tasikapay lang ti adaganas nang agsaw iti kasta. Kaya puno mo ti bagbagak. No naturod ako makas kanya kidi rabi ay. Akarkarita kida. Di rimorda ko ma. Ay, tsak amukan ka Sungak. Day tala kinalaslastog mo na mabartag ka tinagado. Yaman mo. Ikalagbain ka dagiti tao. Anya? Sigamat pare. Apay asino launa ti karakaritom hindi na minsan arabi. Ha? Pukaw ka matapukaw. Rabi pa pan naturog mo. Asino pa'y kumangay? No, sana dagiti karuba. Naglalastog pare. Salbagda kidi amin ao. Anya? Mawamot rumar. Oray may isang. Takro da magayam. Ha? Sika talaga pare. Saan ka kumamata kastaa? Inton kwan, tinutupan da ka. Awan mo na. Tutupang ngay bagbagam magparentaw no. Awan din naturid amang labang kanyak. Lastog na lang. At aga daw. Mabutang na mo. Ti bagay ka maskula daw. Masal. Pailang pinarwar ng dakilain. Masal ko naman. Anya? Kaya't mo asawan pare? Dahil taki na maskulado ti bagim ti karkarit kan ipampanakal mo? Ay, siyempre. Ati. Ay, iso dagiti lastog akaruba paray. Lastog da lang ti adaw. Kinapudno na. Mabutang da kanyak. Bakla damin na. Ayan niya laki iti. Kukulada! Nasaya at tanagranata si ka Sungak. Ha? Sungak ang mamartag. Ninanamay. Pudnomot. Ngamday. Pangaasim man ta saan mo nga ulitan ti inaramid mo di na minsan arabi ay. Ha? Ado ti kaaruba nga apektado gapo iti panagpukpukaw mo. Imbes nga oras ti inanangam si kamot. Adda ka di taigid ti kalsada nga agpukpukaw.
Kayat ko nga ron, nana. Apay nga minaya. Aniya? Karkarito ka talaga na kita lastog akaruba, nana. Lastog akaruba kunkunam. Kat sikan sa laang matilastog dito ayan tayaw. Ni nana, mate. Sana nga agkarayt no saan daan naglalastog. Anyala. Unay mo dato nga nanan. Ayak. Abay siyo nga. Talagang nga awanan tinabat-bati abain mo? Anya ka di maninday ta klase ti saludsod. Ay, bakit? Bigbiga man unay. Di pa'y nakakapiti tao, kin nakamulumog. Gada ka man na sumanaaw. Aniya? Bain nga ibagbagam ka ang matidagas nga raramid. Agasam man, idinaminsan nga aldaw, ni Parim Anton ti may diti balay. Binagbagaan na ka. Sa idikalman manan, ni Antimona manan, tinakisaritakan ka. Kanya kumangay, man ano ngay, bakit? Ay na, talagang awan, tinabat-bati abain mo, salbag ka. Nagado ka nga. Bagbaga ngay, bagbaga. O naman, ibagam kadakwada, tadagi tilasto ka karuba, ti mapanda bagbagaan. Saan ka asyak? Ay, Jack, amukan ka. No, pare ko dati pa nagpukpukaw-kaw, tunggal mapartegat. Ay, kaya isuda ati umakari ti pagtaangan. Unay mo, nagsimple astat, unay. Mapandalatan ni Jibakir, ano siya, nululimag kajay. Mayat din na ulimag, salbag. Kinapudno na kumare. Siya kun at talagang asawa na ti mababain kadag iti amin akaruba tayo. Ay, kat uri asino kat agbain iti kasta nga aramid ti asawa. Anya lakit din. Kanaon kumot abagbagaan, ngamawan latta. Lastog na latta tinagado. Ay, una yan ti asawam, kumare. Konsumisyon at talaga. Nakuna mo na kumare. Agasam man, binagbagaan pa nila kay mo, ni Antimona. Kansyak nga asawa na, ngamawan latta. Jack mo, no adapay nga tanamnaman ang agbalbaliw. Addalat tanamnama, kumare. Basta bagbaga amlat ta. Saan ka mapukpukawan itinamnama? Addan tulat ta. Ay, makauma matan kumare. Nauma ako na itikas di nga aramid na. Makainom labasit. At datan ngagpukpukaw. Ako namlano kabailan na amin titatao dito lugar tayo. Ado nga rudan ti mangmangag nga agrekreklamo kontra kankwa na, mare. Nang ro na dagiti mabambannog nga aggapoy ti trabaho ang makainanamot ko ma. Awanan kumare. Isunsa at talaga ti kababalin kan katatao na. Nasabat ko, hindi na minsan nga aldaw day asyungak. Binagbagaak ng awan lata. Baribar ti panagsungsungbat na ti awanan bain a lalaki. Talagang awan ti dingkin na asa o. No asino man tinatulad di ta lumabang kanya. Rumar kayaw, tagarambol tayaw. Aniya? Ano po? Speaking kini Syungak, ang damanin di tang agpukpuk ko na lang. Alas 11 tirabiin eh. Aniya laki din ayaday di a lalaki. Nakasla daram di pagi. Nay, may katoy. Inton kwan, tutupanda tapag nakman na lagaraw. Rumor na kita nalastaw. Uray kayo rin yung kalasada. Uray ado kayaw. May saklain. Takot kayo, hindi Kaputan maskularo nga bagay, kaputan yaw. Ala. Iso ako limong kailatan. Salpag kayo amin doon, magkalatanggi pagbagiyaw. Anyat ko na nana. Kaputan kayaw. Kabutang tayo ano ti maskulado abagina. Iso matipukpukaw na. Paiman, tasak man ti mapan ijang balay dahin tonpikat. Ha? Wala na. Mapana ka talaga. Takitag man ti laban ti bagpagana maskulado. Ay! Oho! Jaklapat tiyan! Ne, mapanak pala ko may balayo. Nga madda ka madgayam dito eh. Si Kasyo nga. Kat, ha? Nabarte ka pala eh? Ha? Apay, adda ka din na padangay bagam kanyak si kabakla. Anya? Adda nga rin di katang ko iti arak. Apay, anya pari ko mo ya, hoy.
Apay si ka, naglastog ka. Kasta una lastog mo kat supot ka man. Anya. Lastog mo amin na lastog. Ngam saan ka mat anak ugit. Gabuta mabutang ka. Ha? Kunamsan na jak mo. Oho, salbag ka kini. Hoy, mabaling ka din nga talna ka. Kita amot taglawlaw Adata dito tirsina nga mong kasakin hindi bagbakam na ganong tao niyo. Apay, mabayin ka amaamuan da supot ka. Itaulitin na ital na. Ay, ibagbagak ka na kayo karuba. Unay mo Naglastog ni Syungak ngam supot man. Hoy, unay yan. Ay nati ibagbagam amaskulado abagim. Nga ibagbagam pa akabutan kita tao. Iso nga awan timat alumaban ken ka, Syungak. Maskulado nga ibagbagam. Kasan ka mat anak ugit. Anya laki din ko nakmanan. Supot. Tawanan ba'y nagari? Agyaman, ta baklang. Tano saan ang mga pinasubsobak? Tawanan ba'y? Oh, apay anagawid ka kasta. Anya ayamanan ti basol da baklakan ka ta pagpupungtutan manan. Ay, inton kwan iramida kita apan. Tay pakat ko iya kalsada. Tapno malay ti apan ko kita mantilaing na. Anya? Nagadumat nga imbagamon. Salsalud-sudak no apay ngam saan mamat nga ibaga. Ikakman iti pagnakman na rin bakla. Sa ngagpampanunot. Nagsakit tinakam ko kong kuwana. Oh. Ha? No kasapulan nga pakatak iti apan. Tapno maagasan ti sakit tinakam kaw. Aramidap ko naktumay. Nyalaki ideng. Nagado nga imbagam kunakmanan. Ngam ala, aramidam man no agpaiso ka. Salbag ka kay nga asawa. Ikawin na! Ay, jak man amo kumari. No anya launay ti pagpungpungtutan na kinibakla. Makakatawa man, kumare. Ni, taapay kumari. Amam ka din no anyat makagapo? Kat numapan ko man ni bakla ijay balayo iti kalman. Mapan na kumakanubagaan nila kay mo. Gapo iti panagpukpukaw naman ng idi na minsan arabi. Ngam nakita namat ijay tersena ni Bakit Magda. Iso abi nagbagaan na ijayan. Anya? Imbaga na kano anaglastog ni Syunga. Karitin na amin, dagiti karitin na. Ngam supot mo't, saan anakugit? Anya? Imbaga na dayta? Wen kumare, naibaga na iti kaadwan ti tattao. Iso akas taunay apungtot nila kay mukan kwa na. Ay, kamaudyanan na. Naibagamot lang ni bakla. Barang man isukit di ti pagbalbaliwan na. Anya lakit din. Kunaklakit di ano, makaungat ka matkin ni bakla. Ay saan kumare? Anya aga po ang makaungatak kat pudnong matasupot. Ano saklang ti awanan bain. Salbag. Amo ko na pa'y akas taunay aguram kinibakla, si Kasyo nga. Napangkamanan na kichismisay, may sakamay. Alaman, ita nga dagkasar dito'y barangay tayo. Ado arak ijay. Ingka manin uminom. Agbarta ka iti kas taunay. Kalpasan na, mapan ka manin agpukka-pukkaw, ijay kalsada. Ay, yak kaya rin to uminaw. Iti ka ano man, pulos, jakon ramanan ti anak ko naktumay. Oho! Kunam lang, daytaga putan na amuanan dagiti tattao, tinabayag a sekretom. Anya? Ngampod no, matimbagan ni baklakan ka, sana ya. Ibagam akabutang da ka dagiti tattao, gapot na nagdakkel ti bagim. Maskulado. Ngam kinapod no na, supot ka man. Ay, exerting ka man. Unay mo da. Sopo mo ti magbaka mo. Ni, kita hamkat makaungot ka pa'y. Nung awanti na siya ngay, bagam maguli magkalatan. Nung saan ning kaglaba? Ano ti mo rin? Saan ka day ta? Lumanabig ka rita? Supot-supot nga unay mo dati. Nasusar mo ba? Ti ko namkit de. Matmatay ka, nitibain ka po iti pan nakabuking mo. Salbag ka. Naglastog ka. Nga mabutang kamat nga ron, nagpakugit. Isuasupot ka. Ay, sika lang, tilastog asupot.
An-anusan ka lang kunak manan eh. Ananusan ang kaya mo muso sa ramay. Una ba? Nay, kasla makapaikawa ita. Ha? Api ang makapaikaw nga, nana. Itaman pa'y nga awan ni Sungak ang naiwara dito, gapo iti bartek na. Ay na, namimpinsanin ang nagbalbaliw, nana. Ha? Agyaman akit di akin ni bakla. Gapukan ko na kat saanin nga agbarbartak nila kay ko. Kan kang runaan na, saanin nga agpukapukaw di ta kalsada no kasi asumro ti bagtit na. Aniya, ay kasta ka day. Uray anyat aramidak apamagbagakan ko na. Pulos nga awan ipangag na. Tagayam, nila ang bakla ti makapagbaliw kan ko na. Aniya kayat mo asawag. Nang rugay ti imbaga ni bakla ang naglastog ng supot mat. Ay na! Kasta unay ababay nan arumwar. Iso nga agdalatan ijibalay minana. Ay oo na yan. Iso lagayam da ita ti makapagbaliw kan kuana. Wan na. Ti kinasupot na matgayam ti mangikat iti kinaarang na. Anya lakit din. Amom Sungak, adon ti tattawa mas daaw, kan maikawa da, at tunggal adapas kan kat awan kan nga agkaiwara. Anya? Imbagak adi, nga iso asaan kan arumrumwar, amapan uminom, kan agpukaw, kan agkaret, di takalsada, gapo iti naibaga ni baklakan ka. Okay ti sa bamudipay. Katpudno mat, saan aya? Anya ka mo tinamin. Awan pa'y mo ti panangisaki mo kanya nga asawa. Ni, anya nga awan nga ibagbagam, kat namin ano matan a binagbagaan ka, gampulos nga awan ti dinangag mo, salbag ka. Isu apagyamanak unay ni bakla. Gapo iti naibaganakan ka, nagkaro ti lastog bungom supot ka mat, nagbalbaliw kan. Sang kadaguli mo data supot, usarim mo unay. Tangiwa mo. Ay na, saan pa'y analadaw ti amin Sungak? Mabalin mo pa'y ti mapan agpakuge. Iti kasta, marunaw manan ti bain mo kat agsubli ka manan iti kinaarang mo. Salbag, anya laki din. Nakulbutay, nasakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.